Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Penpau ke jing sengongo go kroya belah ni ke step yang ni ke sengi. Wuriyo iwan penche hakmat ke pertai. Hak state Megalia bat hakari ke Jaintia bat kamju hapok chenong po tau. Hawiyeto wa kini ke skim Swachh Bharat Mission Gramin. Kam kirang ba da perchangi wo lai chiga office wo tho ke jingiram na ke benta kinong chong chenong. Hadin wa da debya tai debya kelami hapo ka dorbar singi ka dorbar pelung nyong ke chenong. Hawo penci hawito wagni ke skim Henry pemce ki pajba. Kamat panghi ko kata wa upenci ya ke kubor. Wa da penmi hagilat patai kubor repair. Da upresmi wa pul sumer hagas arhosandrik ubnaw chpau arjar arhausan. Wile waduk penci pajba ya gani. Wile slemi Uyo penci pajba yang ni, Henry Hadin wara wanbu gi ya ke FIR hapo KPS Police Natings Henry dalai cik office ko repair dalai tho i jing tip bat i jing che kat kam kajing tai hapo ko dorbar da kulari hakmat yong piu pajba wa yalai cik office yang ke PHE, DC office, block office. Wau tu i kijing che. Lada to, wau presmi, wau pol sumer, to ginong maya, ya ginong chong chenong. Heavy to, wasa ting, ki skim sorkar. Jisket to yu kre langki, waga chenong, lane, bu, yang tek RTI mto guper. Bu, ki RTI guper, Henry Hambo dek FIR. Ke FIR, directly penkem gi ya chairman yang WSC hejo ipor waman le urang ba chnong yang chnong mensengat yang i handre idap da jing saus si ko kro hadu kate wa upresmi dalai bo FIR dong directly wa ka office PHE wa chairman wa secretary da bam gi ya ka poisa pajba kam wa Kadvilak prapajar praspa tengkah. Henry Hayito kini kuar beradab iklam ci haga dorbar hak tu kat kende derik Hayito wagani ke skim WWC mensengat kiwayo ya gawok order nado ke kat kende derik November usnem 8,000 arpauso. Kule damun juri hawito wagani wa yukre langi Henry Pausim tip nigi yagdaw hadin waradep I upen tmi yaginong kitam hapo kachnong kathaw kut yiki ulach office Henry mbin kerngak ki ulach office mti po kamon kajing mayaw yaginong chong chnong te waso hadin wada penmi ya ke kubor ya ke jing bamsap do chairman ke WWC wat kinong kre neliang ke chnong dalai ke office hak arf nyau trik ubnaw chpau usnem arhajar aposan hak office PHE RWS division juai debo ya ke jingli kwa
Debu ye kejingli ha kakat wondrik upres mi shooting da apply you ya ke RTI ha ke office yong pay. Anrai nagaliang yong office jubab ko i. Yaw press mi shooting hi da panu ya ke RTI yong sunem arjar kat pra kat kende. Hey por waman rangba chnong da Shri Linus Frankie Pawa. Hadin ite dalai biangu bo ikijingli ku ar. Da bo ikijingli ar hawito hakakat no terik wa u press mi shooting dalipanu RTI hawito usnem arjar arphosan. Henry nagaliang office kana chegi u press mi shooting leipanu kobok order don hi. U kuliu yak release fund. Wadadap release ki yak bill ha ka fast bill ko walai ha ketuga ko wato yo ki pajba kamwan rupa persen untuk rupa persen ulai go ha ka fast installment chagini ki beneficiary kinong yo benta. Tenrei gole debuk biangi kejingli ya katrat PHE. Hawito wa ya ka fast installment wa ya ka poisa dadap release na hawito kini kinong yo benta ha ka mensengat WWSC. Nagaliang yung office daong ko nil. U release ki ya ka poisa pelai ki naga state kom na ngapi daong ki wahe. Ko so kejingli po ya ka office. Wa ya kaniga poisa kamon keliu bob hawito wa kaniga poisa da dep nem wa poi baik ko direct baik hawito wa kini nong yo benta dan poi ko ha ka wi WSC mensengat Henry ya kani bat hapok ko order le da kelam ki upoi baik ko direct ha kani ki beneficiary transfer DBT hakate ulai ko nibha hai poru submit ya kani ka scheme WWSC Swachh Bharat Mission dapani ya ke IPIC dapani ya ka account number dapani le ya phone number yang pi hai to kat kam ko juk wa ka por kat ni umto de wa wan go ha go office yang chairman ni secretary yang go WWSC te kamte neliang yung ikichnong penrem juri ya u press mi shooting wa Paul Sumer wa dalai bu ki ya FAR wa da keno bamsap ki ya kichnong bat yo he chnong kamte neliang yung ikichnong 80 bat ya dai le wa bu ke defamation FAR hawito wa kani FAR penjak burom gi ya kechnong katau bat hejui por u press mi shooting ong u kedor bar chnong mensengat dawan bo go ke FAR ya ka department kamju yo chairman secretary go WWSC wa penche pajba hewito wa kani ka FAR amto kedor bar chnong amto kechnong mensengat wawan bu ha nartiang perca ya chairman secretary yo he chnong wa ya ke PHE ya kini ke FAR dawan bu duk kikat tu kat ningut don hi ha kejingilam yong u press mi shooting bat kat kauman i kechnong yong i dapoi go 1000 tam ke population duk kini ki lephaun rungut don hi walai bu ya kini ke FAR ha po ka police station nartiang te CV hawito kat kam gani ko work order wa press mi dalai panu no po office kani de klam che go ya kani ko ongoi phine direct hawito wa kani ga da ongoi ni we have instruction that work order has to be issued to the beneficiary transfer DBT bracket
This is to inform your dad the work order for 164 unit of IHHL under SMBG bracket during the financial year are 24-25 for the enclosed list of the beneficiary as submitted by the VSC is as follow. Sekarang heavy talk guri daklam chi ke kadar ne heavy talk wagani. I nagaliang yung I kam kechnong wa dewan bu I ka defamation FIR nado nin hapo PS nartiang. Waga ai waga code wa bichar go heavy talk wagani. Lada chemusket wa bam sabi wa chnong wa I kinong kit kam chnong wa pusut ichjil ladam bam sabi kat kam ga ai wa chim action go hito kani. Lada to ulai chjil yo ulai chjil lem to lada yusu ya ka bai maring khmat wa penja burom yi le phaulak boy dang em ga jingmap yo. Lada wam yusu ka bai maring khmat bat ka bai penja buromu ya ka dorbar chnong bat ya ka chnong bat yo chirman i map i de lele. Mta ka sen kumrangkang dawan penja buromu ya ka chnong ha kini kicis nem arsnem. Deman no kasin ko ar ko sen ko le da penmi ko khubor ko pher hevi to wa ka chnong ka thau hevi to wa kini ki le phan rungut yuda san hapo kani ka FIR yaki ka ko daw khut samon ko yaki ni bha ni ye daw wa halor da penchi hapo ka dorbar ngau thogi da penchi kadar wa kwa higi wa bu FIR wa penkem wa kena bam sabi halor da penchi hawiyato wa kini ki work order yang kaswach Bharat Mission Gramin tado ini ki kinten wa kajak kublai chibon riang berom pi man wa ye wan next step ini oto kan gapor bubun kam I kam la liang ka chnong le man da mani was nyau kya hab ya tek le ne group hab ya group le ne jar ki group ya em next step ini oh kam la liang yonga kam he chnong snyao ko wi man kejindo ko kro lane kejing snyao ko snyao man hado katwan ni bor lane item se ni wa snyao em kata kejindo man wa mi no kini kiten media lane kam ong churman tane ko bor lale yang yong I kam ko he I em ruto mani kamu ong I kam to tane mani binong lute lebih baik pa mani binong kinong bam kam ong gitu lebih baik pak I man ki bae man kinong rap lene man kinong litho kiskem kam ong gi man hakim lang sa lang I em kami ulitho uliwat dikini binu ki opi minu departemen proper yo uyo beta ya pi kam kinong tok tonong bagani ki por isnyaw ke tu kam ko dadep ini kising dadep dan itu kubor I kam ki bae man no I kam ko bam yong pi ki baik pak in next step kuri bini to kani man ko utha ya lam baklai hinunu lane ko cha pabayi hinunu kani man I kamali yang I bahele ka office le man kadiak chim stingo hele wong yamte awa poem merga phone kami man to em chwa ka jing yang cha ko lane udang ulalupi man hinunu ta to wa sisen da em ki wong order kami da pelai wong order kamu nongcong senong diuluk beliau yo ile wa man akan kepor man wa man haduk katu wa I kam ki nongcong senong lene kam ki wae da pelai di wok order pi pa da pi pa lene pi pa da yulki emruyo tele dekat tele pi kam ki nong chong ha senong yo I ujonia pi kam ki wae wa I dong e pi amru ye wan lene par ye yo to yang cha pi waman le tor manduk yang iya ketenong man goro di senong em di senong jiwa dia yo lang kami ki senong em kecing ya cha ki lene kecing ya snyawi lene kecing burom jiwa he erupo cinu le man yang cha ke senong iwan man no yang ipai ba jiwa lai pakla man hadu jeliang man no kamu pejak burom i ketenong I kam jiwa he le snyawi ya remi kami pi wan kam gue le ini upena persnyawi Jabrang tor yo mani kami lene mani wile izin kam la liang katnong lagi bi departemen le to yo kita izin ro izin par kam katnong
man no ki go tengsar upulai ki skem go pergi tengah liang nga kate ukulama ri kebun keten man kam gajing priang boromi pi wa ya em hini man gani yo man pi kam kinong wan yo man i wasai le nei wa upopoy ga matu I kam kinong ilam tanong eruto u wadayo ika kamu ong igani bisa ubam le dapsia asket kati gani eruman gamte man lo gani le man go lai le ulai kinong yo eliang nga do teroni kupulai kebun